Prije svega želim da čestitam igračima i upravi Mladosti, zaista jedna odlična utakmica koja se opet desila u 5 setova. Izgleda smo svima navikli da igramo tih 5 setova. Zaista sve što nam je naš trener Rančić rekao da uradimo, mislim da smo ispoštovali, potrudili smo se, dobro servirali, blok odbranu radili, tako da smo izborili napokon tu treću utakmicu u kojoj je naravno sve moguće. Mi naravno idemo tamo na pobjedu i da izborimo to finale za koji smo radili sve ovo vrijeme. Želim čestitati svojoj ekipi i ekipi iz Zagrebačke Mladosti na jednom stvarno dobrom susretu. Mislim da smo i mi i oni odigrali jednu jako momačku utakmicu u kojoj su na kraju nijanse preslučivale. Sreća je bila ovaj put na našoj strani i mislim da smo još jednom pokazali zapravo koliko možemo i nadam se da ćemo u Zagrebu se pokušati plasirati u finale sa ovom igrom i sa ovom energijom. I to je to. Pozdrav svim navijačima i hvala vam što nas pratite. Utakmica je bila napeta, nadamo se revanšu u Zagrebu i očekujemo u boljoj igri nego